Fear is the path to the dark side of the force. Dubina, valovi, struje, ribe, meduze, strah od naših reakcija, strah da nećemo pravocrtno plivati, da ćemo ispasti iz grupe za vrijeme utrke. Sve to ono s čim se suočavamo kad plivamo u otvorenoj vodi. No ima jedna dobra stvar kod savladavanja strahova za plivanje u otvorenoj vodi. Ne morate imati nikakvu tehniku, dovoljno je samo plivati u otvorenoj vodi, za razliku od prva dva gdje morate raditi na tehnici. Ja se ne bojim plivanja u moru. Ne, vi ste stari, pa možda će se sjetiti. Naime, našao sam na internetu da je tu kod Sučure 3 puta kao morski pas pojeo čovjeka, 920 i neke, 930 i neke. U Sučuraju je zabilježena nekoliko napada smrti. U vrijeme Kraljevine U Sučuraju je bilo, ali nisam čuo da je koga ono... Ma je početkom. U Carigrad onda gdje je Banj. Onda jednog uhvatio bio dole za, ali to ja nisam tad bio još rođen, ali uhvatio ga bio ovdje za nogu ovdje, pa mu je malo kino bedru. U Carigrad. To su govorili. Znate koje to godine bilo? Ne bi ti znao reći.